Langhen along Boro Lun Kanwari Maputhak Krong Sai ke Pajut. Dima Hasa orang Supi Haflong along Dimasa Lairudim Melamai ke Padopen Lairudim Kapacan Japan Sai ke Deng. Aro Ciklomalom ke Pasatlang ke Paklang Japan Seba Pen Kacethi. News time along pen kadur ko be phanda kardom bajiriglo nanar jiponik tha biotang ton pen langhin along ki padu Boro Lun Kanbari ma puthak krung sai sai jangmi hini arni pajut pontanglo Boro Lun Kanbari mate Boro traditional dance and music apothak ki bia krung sai along Boro Lun Kanbari lapen nirong prakso pothak Boro wikimia phan sekpc pachini pon Dimahasa Sor, Dinendra Thausena Phan Maipu, Ringpendra Nusina Phan Kongchunbang, Arpu Pathesi, Dimasa Lairudim Mel, DLM Mate, Dimasa Lamet Amai, Asarti Thaponlo. Haflong Cultural Institute Hall along Terethom Gebra Isi Arni, Dimasa Lairudim Mel Amai Pi Kepadua Hutsi, DLM Aphan Asarti Thapen, Parang Pontu, Mai Pi Kedoang Bong, Kurang Puepak Aloathui, Lapen, Tokbang Bari Matum, Ketok Gitap Hayu Tengpu, Mai Long Kachar, Karbiang Long, Nogaung, Nagalan Alamet Puatumta Chitong Dunrinti, Haflong MLA, BB Hagzer, MLA Barim, Samajit Haflong Bar, Biswajoti Barmanatum, Mela Mailong RDP Dun. Seba pen Aro Ciklomalom ke Pasatlang Mate High School Living Certificate HSLC Satlang ang Theke Paklang Japan Sigdang Bom Lupusi Seba ake hoitum jangmi isi arni pacetak pon. Last warning kang thang create troxy arni ke padu ke Pasatlang ang Thek alu mate ansu script kelang asaita kelang tangkai kai lupusonta pirta long pontu. Non malam sopor pandina parman bir damai tapon iksena. Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. Exotic showroom near Esser Petrol Pump, Difu Karbiang. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haibo. Nonjong itong geham kim je phansi jitam bom lo. Nang ki pray to duk lo. Nilita hemgimi kim bom lo. Sita lahaya lamen asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimpondo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. La si Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasenang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
dihin amo phi puthot bir talong wangthulo singhason batlok sarthek ki up thekarajan arong ame karmon sing teranga hemapang kavia phi jangmi hini arni kumani avi kavia monetum ki do hem me kai chok pusi katim salong bir tanangli Birta kelong tengke hem ahem phuaba kachong dat nam juya phisi anaro chitima por aning ka henwa mundatum terang sang ho hem hogwai paman detlo Birta bangkela mas kang ton poniklo domi thakmi kurbang thu